Manang Rima, apay napanan di kabsat ta? Napan man siguro ijay balay ti ararmon na areme ading ko. Asino nga ararman na? Ni Juana. Kat asino pa'y kumangay, nimot la Juana ti ararmon na. Ay, naglaklakay abaraw. Italaang nga makalagip nga agaram ngam dayjay pa'y matahwan at arman na. Di la makapili mo tan iti ubeng. Un nga rud kasano makaputot no tay pada tamot ameno posti armon na. Tay kumaubing Ay, laklakayan mo dayjay asukir. Imbagak lang aruda na saan na dayjay ti arman na. Hangam natangkan mo ti ulo na, Manang. Apay aya alapdandak nga agaram. Kayat ko nga rumay napadasan ti makiinlayat. Lakaya kaon. Pagbigyan dak kadimay. Uray jak mga sawa. Basta mapadasak ti makiinlayat. Saan da kaalapdan nga agaram? Basta pilyong kumamot ti armem Tani, laklakayan ka na makiinlayat. Kalpasan na, padamimot bakit ti armem? Kasano makaputot ka ngay no kasta? Iso adi ka lamang asawa no kasta mo laeng. Wenmet nga main Rimo ading ko. Kita manay babakit kamin ni Manang Rima. Lakay kamutan. Naimbag kada kami ata da anak mi mga iwan to kada kami ton kumapsot kami. Si Kangay, no bakit ka sawa mawan na? Awan mga sikasukan ka. Iso atay ka ubingan na ti armem tay aganak pay. Tapno makaputot ka pay met ang auray kaskasanaw. Ay, mabainak nga agaram iti ubeng. Imbaga ano kaya tindak lakaya kaon. Kun sa anak mo ta pensyonadaw. Ta naimbagla ko mamon ta pagkarit ko iti arma kabalasang. Iso ajay bakit laangan iti arma ta sigurado kaya tindak. No kayat mo, isapulan da ka iti balasang. Wen Rimo, adam mo may abalasang. Sino kumamot ngay? Ni Elisa ababaunan dalay lang nga anak ko. Makaas-asawa dayjay. Wen, ubing pa'y dayjay. Awang pa'y 30 na. Adan samot pangaruan dayjay. Ubing-ubing samot ti panunot dayjay. Saan mo't style na la dayjay. Ngam nasingput kun nagagat dayjay. Naimbag no kayat na tila kaya kas kanyak. Kayat na nga road tanakuna na nga uray lakay basta nasingput kunana. Padasum to ka di nga armon. Wen Rimo, no maaram mo ni Elisa akit. Naklunan na kagkasar kayon. Uray da kami kan ni Manang Rima taggastos para iti kasaryaw. Wen Rimo, kano makaputot ka. Uray da kami mula ang kiniremi ti makaamu amang suporta iti anak mo. Pagadalan may, makaputot ka lakit iti may sawun no dwa. Mayatan! Uray dwa, tasaggay sata iti suportaran Manang. Ay katun lata. Tulungan tato'y kabsat ta, takaasimot. Data ti agpinpinsyon, iso adata ti mang tulong kan kwa na. Kun iti agbalinto nga anak na. Kayatan ko man ni Elisa Jacob sa tanya, Manang Rima. Wan ko mga road, tanong ni Elisa ti maasawa na. Pag naudin tanto ita dito'y balay, tapno libre ti babaunin tayo. Wan nga road Manang, nairwam ni Elisa iti trabaho ti balay. Ta nagkatkatulong ket nga road. At danton para luto, para dalaws kan para labatayaw. Wan agnaud da iti libre dito'y balay. Di librin to mo ti panagtrabaho na dito'y. Wan na Manang, may mayat mga dayo ni Elisa angam da Juana mag. Bakit ni Juana, di nan kabalan tagtrabaho dayjay. Wan kano inauna pa'y dayjay ngumdata. Alangan mo't adatayon to ti mga iwan kankwana inton nakapsutan. Uray awan na. Kino nampay Manang. Nalpas mo ka din tar aramidem, Elisa. Wen tata, it's time to rest already. At nasayat nga raw.
Ada kami napatag nga ibagak. Ang sakbay na. Adaman damagag. Ha? Anya nga day tatatarimaw. Nungay at dalakay nga agaram ka. Kayat mo ka dahi. Dipindi ano nasingpot unuhaan. Sana man napili ka. An-anwam ti ubing no barong badumag. Awan serbina. Iso asyak. Uray lakay basta hampay ang matay. Ha? Kan siyempre, good boy akas jay. Kan jay medyo kabalan na pa yung kumama. Ha? Kabaalan na tay. Tiyak trabaho amat. Kan jay awang kumapay ti sa rukod na kas jay. Nungay ibagak kursunada ka, Elisa. Ha? Ay, agpaiso, tata. Ay, isa bagay, pensyonada na gajay dua kakabsat mo kay. Ay, owen inkarina nga raw, ano mga sawa ak, ket isuda tiyag gastos iti panagkasarkaw, kano makaputo takto ka naw, isudan taw timang paiskwila. Ha? Wow! Nagmayat-matan? Swerte nga rod ajay masawam taw. Uwan naswerte ka no kaya tinak, Elisa. Jag paiso nga min amat. Armanak. Kaya nak, tano siya kawang pilpilyat nga rupa. Ugali nga min tikit kita agkat. Sana rupa. I love you nga rudan, Elisa. Ay, I love you to Sana kung nagpakipaw ta sangbutan tati panawang. Makitam di kinayat na kanili sa rimaw. Wan nga raw. Jakmat ni namnama akayatinak. Inaklon nakmat adagaws. Kasano? Tulagan tayon ti kasarya. Ay kat na kayo Pasensya na awan mo't kwartak. Amo yumait nga awan trabaho kung sana ka nakaadal. Isu nga awan pensyon ka wakas ka na kayaw. Sana problema dayta. Da kami ti makaamukin karimo. Demon problema ti magastos. Da kami kiniremi ti makaamu iti amin. Ading ko. Dinurugan yun tumot ni Uncle Remo ang mga aram kin ni Elisa, nanang. Anya ngay ita. Agpakpakadan ni Elisa ababo nun. Pumanaw ka nun dito'y balay numalpas ti kasardakin ni Uncle. Ala, ano sabon ti agsapol iti kasukat ni Elisa, anak ko. Tani, nagginusto da mga rod. Tilar-aramidan nyo. Laklakayanan ni Uncle, ngam pangasawaan nyo pa'y langamin. Kaasin ni Uncle yo, no awan mga si kasukan kwa na intun nakapsutun. Naimbag ni Elisa, tanasingpot dayjay. Patyo ka dinan tubaybayan ni Uncle yo, anak ko. Api ngamin asaan anang asawa iti kaububingan na. No kaano alimakay, isumatan ti panangasawa na. Anya nga rod, naladaw nga rod mo ta nakapanunot ang mga asawa. Pagbigyan tayo, nanako. Rimo, pagyanan tangay numalpas ti kasarta. Agyan ta ka na di balay may. Ha? Ijay family house yaw. Di, kadwatan dun nagijay pensyonada kakabsamaw. Wan Waray ta na tayo laang tagkakabalay. Apay, di da kaya tagyan ijay babalay nagijay nakda. Nagdadakkel mo ti babalay nagijay nada. Di da kayat. Kayat da ka no tag na di family house may. Mas komportable da ka no. No da kami ngagkakabsat tagkakabalay. Tada kami nagitay manugang da asaan da akaalaan. Ay wana. Kaslan na sing pamake, di na manang rimi kan manang rima. Di da masiguro apaan nagijay. Saan? Apay ko mga apaan da ka. Kat no kayat da ka launay apara kanyak. Ni Juana ti ar-armag iday. Di da kayat ni Juana nga agbalin nga ipag. Sika ti inrito da kanyak. Iso nga inaram ka. Ha? No kasta? Ni nanahwana tis tayo asawaam. Saan? Inaram ko lang tinamindwa. Ngam linapdandak da manang remi kan manang rima.
Di na kayat ta bakit ka naon. Si Kati kayat na ta ubing kapay. Napilitan kan sa amala ng aram kanya, Krimaw. Saan mo't si kakit di mo't. Nakaragrag sakak nga raw ta kinayat nak. Jak ninamnama akayatan nak tikasken ka nga ubing. Isuan nakaragrag sakak. Ay ayatin ka unay, Elisa. Ita, tanalpasan ti kasaryaw. Ingkarimikan ni Rimaw, ada kami timang suporta itagbalintong anak yaw. Elisa. Ay, kagyamang kami kasta manang Rimay. Agyaman akmanan ka na kayaw, manang kao. Kat agnaod kayon dito'y balay, tadakkel mo't to'y family house, Elisa. Sa inyon problemaan ti makan, tada kami ti makambo. Tanay, maasyan kami ngamin kinirimo akapsat may. Tawan mo't pagsapulan na, kan lakayon. Marigatanin nga agtrabaho. Naimbagla kada kami, tagpinpensyon kami. Katangay adakan dito'y balay, Elisa. Sikan ati makamong agdalos ka nagluto, anya. Sana balay, ta nalaing kang agluto. Ay una. Sa mga problema day tamanang. Kan inayon mumutin pati panaglaba, anya, Elisa. Ha? Agawa na manang. Kat, anya matimako na Rimaw. Ay kauwan lat ka Paspasurot kami lat ka na kayo at ada kayo matipagtaudan ti kanan may. Saan ko maasakitan tinakam yu ti bagbagame, Tanay, awan apulos gastusin nyo dito'y balay. Tada kami amin ti manggatang iti kasapulan nyo. Basta ni Elisa ti agtrabaho dito'y balay. Aglaba, agdalos, kan amin ang. Awan no isot ko na yaw manang. Nakaluto kan, Elisa. Nay, nakakulmog ka mo dito'y lamisaan, dito'y kusina. Apa yan? Ay, maya dito nga pagkulmugak ta. Asid na giti lababa pagbakwarak manang. Ha? Apay, anyat marikrik nam aya. Ikwa, aginawa nga minay. Agpaysa. Nabiit kamot anakargaan, Elisa. Huwag nga rumanang. Hangam na madmadi matirinak. Aglaladutak. Iso pasensya Jak pala makadalaos, makaluto kan makalaba. Nagriga mga mintaginaw. Adopay ti kayat kwa ka nang. Nagriga talaga. Ala, Sam. Naimbag tula numalpas ti panaginaw mo, tamayaton. Ala, aywanam nga ron ta si 𝐾𝐫𝐿 mo, Manang Rime, kwartayo man tayo na kumatang iti native amangka. Iso ti kayat ni Elisa akanag. Apay di mo lamalmal pas ti panaginaw nan. Manaw abulan di tiyan na naya. 5 bulan sa amutan. Wan nga raw, ngamjak man namaw. Sensitive samot nga aginaw di asawak. Pasensya kayo na kayo pala ka ni Manang Rima ti makaamoy ti trabaho di ti balay. Taas si kasuk mat di asawak. Narigatan, ang mga numapukaw pa di anak may. Kakaiso na nakaputo ta kadagaws. Ay, hala Di pa'y lang arod singin ko matipas ngay na. Tapno mamamin sanain. Tauray huston. Manang. Mabitlaan tayo nakalaan ti gatang mo iti mangga. Duan dagiti anak yo Rimo. Mabalinan day jay. Babae kan lalaki. Narigat agkari, Manang. Anyat kayat mo asawan. Nayunan nyo pa ijay doang nga anak yaw. Jak may baga, Manang, tanay. Napigsak pa'y maut. Huston jay dua. Tapnusan kayo amarigatan. Tanay, sensitive mo't jay asawam nga agsikog. Manipod nagsikog. Saanan ang makatultulong dito'y balay. Da kami mo't amin ang tagtrab-trabaho. Agluto, agdalos kan aglaba. Da kami pa'y timang patpatanggad kan kuana. Takanayon kamot arumwar. Mapana kami nagsapsapul iti pakisideline nak. Ngamawan mo't masapulan.
Di nakmut kayat nga awatan iti konstruksyon talakayak kanon manang. Iso nga rod, ahuston jay dwa nga anak yo kabagis. Ay sanabali tain kariyo mo at suportaran nyo dagiti agbalin nga anak may. Saan aya manang? Masikugman meten ni Elisa, manang. Anya, ay sus, pinagbigyan tala nga rod idan ijay may katlong anak da. Ita, ninayunan da manan. Ay, di damot amot agtipid iti anak dagijay adwa. Upat taon tanak da. Upat tumatan na ti suportaran ta. Kasanaw, di sagdudwata iti suportaran. Kawana na, pagbingayan tamanan. Hanggang kasano nga inumanayunan manan. Ay, sana mabalin na. Sana gapo tayong karita adata timang paadal to kadagiti anak da. Kat anak da mutten nga anak. Sana mabalin ti kasta. Elisa, agbakasyon ka pa'y laang ijay lugar yo, anya. May mayat no agsina kayo pa'y iti pagnaudan iti kapsat may. Tapno maliklikan ti panagsikog mo. Uray sumagmamanula abulan siguro. Ha? Ako? Wala no kastati ko na yung manang. Ikuyog mo pa'y latiburidat nga anak yaw. Agsubli ka ito no medyo dakkelan ti anak yaw, anya. Ay ko, wala no kastati ko na yung manang rima. Nay, papanam remaw, nagdakkel tabagmaw. Inak man nagtrabaho di lugar da kumparek manang. Makikonstruksyonak. Kunakman no awan mangawat kan kang agkonstruksyon na kunam. Nasyan di kumpare kanyak manang. Sige, mapana ka untanay aldaway. No kasta, di daan mo asimurot ka dito lugar may rimaw. Saan? Di nakpalubusan ano ibagak. Ay na, kailiw ka una yan Elisa asawa ako. Ay ang data dito'y salas. Di nakarakupon dito'y amag. Kababain, ang mga numakita datandana ng kantatang. O sige, mapantangaro di silid Elisa. Narubwata mong dagiti ubing remay. Wen manang, agsisi-arbid jay inauna ka anakanta. Ay, kaslamot mang rugita manen nga agpa-eskwela'n remi. Ay, wen nga rod tadama manan responsibilidad ta. Kadagiti anak ti kabsat ta. Ay, ni Juan alakuman tinasawa ni Remo. Naimbag dayjay tasaanan ang makaanak. Kumaa, ngaman niya nga raw dadaditan. Ayos lang kuma, no may sawan no duwate anak da. Saan mo't siguron nga agsikog ni Elisa ta nagbakasyon pa ilaeng. Nay, adda tao manang. Umunag! Anda kami, Manang Rima, Manang Rimay. Nay, bagsapa yung manang. Ha? Nay, Masikog kamot, Elisa. wala manang. Pasensya kayo na. Simuro mga minirimo yung lugar may. Anya? Amo yung manang. Impa-ultrasound me to'y sikog ni Elisa. Katsingin ka na Anya? Inaman dagiti anak yo, Elisa, Remo. Denggan nyo anaimbag ti bagami kada kayo, Nunayunan nyo pa'y ti innem nga anak yo. Ladingitan me. Ngam saan kamin amangtad iti suporta kadakwada. Ha? Apay ngay manang. Saan miya ka ba ila na pagadalan ta ado nga anak yo? Iso nga agtutulag tayo. Sagdudwa kami kani Manang Rima iti suportaran. Da kayo matidwa. Kano nayunan nyo pa'y, da kayo ti makamaw. Narigatan ti panagbiag ita. Iso adi kay kumamot anak nga anak ka. Tanay, ang mga nusantay ang mapagadal amin ida. Agpanunot kayo ading ko. Ay, pasensya kayo na manang. Wan, sana balay. Maudin ti singin nga impas nga ikaw. Sana naman nayunan dayjay. Rombang laeng tani, bakit kamin? Kasanon numatay kamin? Kasano nga ay dagiti anak yo. Iso apang nga asiyo.
Ta husto ko man ti innem nga anak yaw. Kababainan kada manang rima kang manang rimay. Makitinulong ak kadakwada, rimaw. Ang gaplayak nga gabraw, tap na makaurnong ta iti pagbalay ta. Ha? Panawan na kami kadagiti anak ta, Elisa. Kawan na tap na makaurnong ta nga raw. Ano san tapay lang tagin na dayo, ah? Tap na guminawa mo tibiyag tayo. Alang ang makastulat ta kanayo na. Nita mang namnamalatan kada manang rima kan manang rimay. Kababain. Sapa inu managitan nakta. Ay, pasensya kan Imbes asak trabaho na sakti lalaki. Lakayak mo't nga minayin. Awan mo't mangawat kanya kiti trabaho. Sana problema dahi ta kanya krimaw. Basta bantayam nagitan nakta. Di mo baybayan ida niya. Huwag, Elisa. Basta agan anad ka nga rod mo't iti papanam to apagilyan Kan dinakto ko maisuksukat iti sa balay. Sak kumalang ti asawam, Elisa. Wen, Rimo, di ka madanagan. Di ka magkabalan aliputan kat. Taadan anak ta, kan kang runahan ti amin. Ada nagkinarian ta, ani patay laang ti mamagsina kadata. Nag-abroad nga rod ta sawak kat kaasina nakaurnong kami mat iti pinagbalay mi kat limasin kami ni iti pagnadan. Aging gayta dapala iti abroad ta sawak kat siyak mat timang tartaripato kadagiti anak mi. Kat ngayon damutin kwarta ti asawak jakon inubliga dagiti kakabsat ko amangtad iti suporta tama siya anak mat kadakwada ta nakapsutdan. Ngam kit di mangtad damat latay ti tulong da kadagiti anak ko. Day taman nga rod ti kapadasak ajak tupulos malipatan. Tugayem mo, Rimo. Please like, share, and subscribe. Thank you.